What scenario do you think your opponent is hoping for, and how do you plan to deny it? ¿Qué crees que está esperando Rafael Visiv en términos de la pelea y cómo vas a básicamente neutralizar este escenario que él está visualizando? Pues la verdad yo creo que Rafael Fiziev ha visto muy poco de mi juego. Realmente todas mis peleas son en 1 minuto 2, entonces no sé lo que esté esperando y yo vengo con mi estrategia a poner orden, o sea, a jugar como siempre juego y tratar de llevarme rápido esa victoria. Truthfully, I think that Rafael Fiziev has not seen my game really, because I finished my fights within, first couple of minutes. But I'm coming in with my game at my pace, and just kind of impose myself, and on my way to a win. Sual. Deməli, sizcə rəqibinizin hansı ssenari üzrə, yəni döyüş aparacağına bağlı nə kimi fikirləriniz var? Bilmirəm, Rafael Fiziev hansı taktikadan istifadə edəcəkdir, amma mənim özümə görə taktikam var və mən də bu taktika üzrə irəliləyəcəm. Manuel. Hello. If you can describe Rafael Fiziev in one word, how you can say? Si fuera para describir Rafael Visiv y una palabra, ¿cómo lo describiría? Para describir a Rafael Fiziev, un peleador experimentado. Describe Rafael Fiziev, I would say an experienced fighter. Əgər Rafael Fizievi təsvir edə bilsəz bir sözlə, bu nə olardı? Rafael Fizievi belə təsvir edərdim ki, o təcrübəli döyüşçüdür. Bəzi azarkeşlər bildirir ki və eyni zamanda ekspertlərə bildirir ki, Rafael ilk raundlarda Manuel Torresi nokaut eləyə bilər. Bu haqda onun fikri maraqlıdır. Some experts say that that Rafael Fiziev is capable of defeating Manuel Torres in the first round. What do you think about it? Algunos expertos dicen que Rafael Fiziev es capaz de ganarle a Manuel Torres en el primer asalto. ¿Qué dices a esos expertos? No creo. I don't believe so. I do not believe so. Mən bu cür düşünmürəm. Belə düşünmürəm mən. Bir də sual verim. Rafael, bəzi ekspertlər deyə bilər, amma Rafael Fiziev özü bildirib ki, rəqibi ilk raundda rəqiblərini məğlub edir. Bax, həmin görüşdə ilk raundda Rafael'i məğlub etmək mümkün olacaq? It's not the expert. Maybe Rafael himself says that he beats his opponents in the first round. So, how do you think in the first round will it be possible to be defeated by Rafael? Se confundió un poquito. ¿Es posible que tú ganes de Rafael Fiziev en el primer asalto como has hecho tantas veces? Sí, yo creo que sí, realmente es uno de mis planes. Vengo preparado para los 5 rounds, pero sí es parte también de mi estrategia, buscar el knockout en el primer round. Yes, I think it's possible. I'm always prepared to fight, and I'm prepared to fight for 5 rounds, but it's part of my strategy to win in the first round. Bəli, məncə bu mümkündür. Əslinə qalsa, mən həmişə döyüşməyə hazırlaşıram, yəni 5 round olacaqdır və qalib gəlmək strategiyamın bir parçasıdır, birinci raundda. Sual, Rafael həm də bildirib ki, Azərbaycanla Meksikalının görüşü maraqlı və möhtəşəm keçilər. Razıdırmı bu ilə? Azərkeşlər həqiqətən də möhtəşəm döyüş izləyə biləcəklər bu dueldə.
Also, Mr. Rafael said that the game between Azerbaijan and Mexico is happening, and it will be interesting and magnificent. Do you agree with this? Will the fans actually watch a magnificent fight? Rafael ha dicho también que este juego, que esta pelea, que el combate entre Azerbaiyán y México va a estar bueno, va a estar muy lindo por los estilos de pelea. ¿También crees esto? ¿Que crees que va a ser una pelea bonita y que va a ser muy emocionante? Sí, creo que va a ser muy emocionante. Rafael es un gran peleador con mucha experiencia, tiene muy buen striker, yo también, entonces creo que va a ser una buena guerra y sí, muy buena pelea. Yes, I think it's going to be a very exciting fight. He's a great fighter with a lot of experience that just brings out exciting fights. So same for me. So I think it's going to be a great fight, an exciting fight between the two of us. Bəli, məncə bu döyüş çox həyəcanlı olacaqdır. Çünki o da böyük döyüşçüdür, çox təcrübəsi var. Ona görə də bu baxımdan düşünürəm ki, elə həm onun üçün, həm mənim üçün bu həyəcanlı olacaqdır. Yəni bir sözlə bu həyəcanlı döyüş olacaqdır. Torres, güman ki, ilk dəfədir Bakıdasan. Bakı haqqında fikirlərin, Bakının ab-havası, ümumiyyətlə necə təsir bağışladı? Uzaq qitədən gəlmisən bura. Mr. Torres, I think that it's your first visit to Baku, and your thoughts about Baku, the vibe of Baku overall. How did it affect you? Creo que es tu primera visita a Bakú, Azerbaiyán. ¿Qué has visto de Bakú todavía? ¿La vibra? ¿Cómo te afecta? O sea, estar en un lugar como este. Es mi primera vez, no me afectó para nada, me encanta la ciudad, las personas, me encantó comer cordero, ya llevo algunos días aquí y me encantó la ciudad. It's been wonderful. It didn't affect me in any way. Love the people. Got some lamb as well. It's been a couple of days here. So love the city. Salam Torres, Bəli, oğullar. çox üzr istəyirəm, mən bunu tərcümə edim sonra. Bəli, çox gözəldir. Yəni şəhərə elə çox gəzə bilməmişəm, amma insanları sevdim. Həqiqətən də çox gözəldir. Yəni bir neçə gündə olacağam burada. Lightweight'də çox maraqlı bir hal yaşandı və uzun müddətdən sonra hansısa bir döyüşçü kəmərini məğlub olaraq itirdi. Yəni bundan əvvəl çəki artıraraq kəmərini təhvil vermişdi. Necə fikirləşirsən? Yəni hal-hazırda düşünmək olarmı ki, yəni lightweight əvvəlki qədər qorxuducu deyil? Mr. Torres, how do you think regarding the lightweight? Actually, it seems that the losing weight is maybe not so interesting and not so exciting or scary as before. What do you think about it? ¿Qué opinas de lo que pasó ahora? Por ejemplo, ¿cómo está la división de los ligeros? Por lo que pasó ahora en la Casa Blanca, con la derrota de Ilia, que la gente no tiene más temor, o sea, no hay este miedo de lo que está arriba. O sea, ¿cómo piensas que la división ha cambiado con lo que ha cambiado con lo que pasó en la Casa Blanca? O sea, ahora está por todo puede pasar. Pues yo creo que nunca hubo temor de cómo se quedaran las cosas, si se quedaba Lía, si se quedaba Justin como ahora. La verdad es la división más peligrosa del mundo, es la categoría más peligrosa. Así que yo pienso que va a ir fluyendo esto, va a ir fluyendo hasta que yo llegue al cinturón. I believe there was never like a fear or anything up there from the top or anything happened. However it was, I mean, with Ilya or Justin, it is the most dangerous division. It's a division where it's the most talented and definitely the most exciting division in the sport. And I think things are going to flow, and they're going to flow up until the time that I have a shot at the title. Əslində qalsa heç vaxt elə bir qorxu da olmayıb, yəni bununla bağlı olaraq, yəni lightweight öz-özlüyündə çox təhlükəli bir divizyondur.
və burada çoxlu istedadlar mövcuddur və şübhəsiz ki, bu idmanda ən həyəcanlı diviziondur və məncə hər şey axarınca gedəcək və mənim də vaxtım gələndə mən də yəni bu titul üçün mənim də şansım olacaqdır. Gecənin posterlərindən də göründüyü kimi yarış yüngül çəkidə onların adı ilə bağlı. Torres Fiziev, yəni gecənin əsas döyüşü olacaq. Bu əlavə intriqa qatır mı onun üçün? As you can see it from the poster, it will be the fight in the main event. It will be between the Torres and Fiziev. How do you think? Does it add extra intrigue for the event? Por el hecho de, has visto el póster, tu cara está en el póster y para todos que ahora van a tener la oportunidad de estar aquí en Bakú, creo que la pregunta tuvo que ver más con el último evento de esta vez, van a tener el tipo de la casa. Vamos a tener a Rafael Fiziev contra el Loco Torres. ¿Crees que esto trae más emoción, el hecho de que ustedes van a estar en la pelea estelar? Sí, totalmente. Esto es lo que la gente quería, que Rafael y alguien como yo estuviéramos en pelea estelar y pues aquí lo traemos. Solo UFC lo trae para ustedes y va a ser muy emocionante. I think that's what the people wanted. They wanted to see a fighter like Rafael Fiziev in the main event against someone as exciting, against like Manuel Loco Torres. And I think that's what people want. That's what people need. And I think that's what the UFC is giving people. So it's going to be a great event for all of you. Bəli, əslinə qalsa, yəni nəzərə alsaq ki, bu gecənin əsas döyüşündə Manuel Torres və Rafael Fiziev iştirak edəcəkdir. Düşünürəm ki, insanların elə ehtiyacı budur və UFC də insanlara elə bunu verir. Ona görə də düşünürəm ki, çox əla tədbir olacaq. Fikir verdim, mən sualdan öncə gülürsünüz. Əhvalınız yaxşıdır, yoxsa buna xüsusi səbəb var? So I see that from the start of the event you are smiling, you are in good mood, or there is a reason behind this? Veo que desde que empezó estas entrevistas, siempre con una sonrisa en la cara, siempre muy feliz, siempre estás así contento. ¿Alguna razón en especial o eres así? No, pues agradecido por cada día, agradecido con Dios y muy contento de la vida que tengo. No, just grateful with each and every day. Just, grateful to God with the life that I have. Xeyr, sadəcə mən çox minnətdaram Allaha və ilahiyə minnətdaram hər günüm üçün. O səbəb elə budur. Sualım dünya çempionatı ilə bağlıdır. Meksikada hansı ki sənin ölkəndən keçirilən dünya çempionatı barədədir. Meksikanın bu ev sahibi olmaq sənin necə hansı hisslər verir sənə Meksikanın dünya çempionatına ev sahibliyi etməsi və orada dünya çempionluğu şansları nə qədərdir? Ümumiyyətlə bura gəlinə qədər dünya çempionatını hansısa oyunun izlədiniz? Məsələn, açılış oyunu ya sonraki oyunlardan hansınırsa. Bir də ümumi sual vermək istəyərdik ki, bu dünya çempionatı və UFC gecəsinə ev sahibliyi etmək, bu iki yarış arasında təşkilatçılıq baxımından hansı fərqlər ümumiyyətlə belə görmürsünüz, yəni bir təcrübəli bir döyüşçü kimi? Right now the question is about the football that is being held right now in Mexico. And this whole thing that, the Mexico is hosting this championship, are there any, let's say, how would you evaluate the organization, both of UFC here in Baku in Azerbaijan and also in Mexico, Football World Championship, and yourself personally, did you ever had the chance to watch the opening of the championship, and what do you think about it? Algunas preguntas en una. O sea, sabemos que está el Mundial en ese momento, no solamente en Canadá y Estados Unidos, sino que también en México, que lo está organizando, que todo está pasando ahí. ¿Cómo evalúas, o de lo que sabes, cómo está haciendo la Vibra en México, la organización del Mundial en México? Porque ahora también tienes la oportunidad de ver cómo está la organización del evento acá,
has visto, qué opinas de lo que has visto hasta el momento acá en Azerbaiyán, en Bakú, cómo están organizando. Y también la segunda pregunta, la primera de organización de los eventos, ¿cómo lo ves? Y la segunda es, ¿tuviste la oportunidad de ver el primer partido de México, de ver cómo estaba la vibra, cómo estaba la ciudad, la organización del evento que lo está recibiendo el país? Pues lo poco que yo he visto es que están haciendo las cosas muy bien, increíbles allá en México, aquí, lo están haciendo excelente y no me tocó ver el partido, no me tocó ir, pero la ciudad estaba vuelta loca, estaba increíble, había mucho turismo, había mucha gente en la calle. Después del primer partido celebraron, fue una celebración increíble en el Ángel, se llenó de gente, o sea, las cosas están de locos, la verdad, muy increíbles. From what I heard, everything was great. From what I've seen, the organization of the event has been great. The people are happy, and they're doing a great job, as that I've seen so far. From the event here, and I think that people are doing a good job. I was not able to watch the first game, but you see the celebration, you see the people out on the streets. I don't know if you saw everybody in the Angel in Mexico City, everybody went to celebrate after the match. So vibes are incredible, and they're doing a good job there. Ümumiyyətlə eşitdiyimə və görə və gördüklərimə əsasən mən düşünürəm ki, hər şey əlaydı. Tədbirin təşkilanlanması çox yaxşı olub. İnsanlar məmnundur və bir çox yaxşı işlər görülüb bununla bağlı olaraq. Burada Azərbaycanda gördüklərimə görə də burada da tədbir məncə çox yaxşıdır və insanlar üçün də bir çox yaxşı işlər görülüb. İlk oyuna baxa bilmədim, amma insanların yəni bayram etməsindən, insanların küçəyə çıxmasından görə bilirəm ki, hər kəs zövq alır, hər kəs bayram edir. You surely thought about many scenarios happening on Saturday night with the fight against Fiziev. What version of this fight have you visualized the most during the camp? Do you want to do the question? Do you want to do the question? No, do you want to do the question for everybody? Do the question. Oh, okay. Hay muchas versiones que has visualizado y pensado de cómo va a ser la pelea este sábado. ¿Cuál es la versión que estás más confiado de que va a pasar este sábado cuando piensas en las muchas posibilidades que tiene de pasar esta pelea? Cuando ves, no, esta es que la creo que va a pasar. Pues la que más predomina yo creo que es que lo agarró en un intercambio, creo. The most predominant one is that I catch him during one of the exchanges. I think that's the one. Manuel, Çox üzr istəyirəm, mən sualı tərcümə edeyim. Yəni ayın 27-sində keçiriləcək bu döyüşdə hansı ssenari ilə gedəcəksiniz? Mən belə deyərdim ki, bu döyüşün bir çox versiyası ola bilər. Yəni təsəvvürdə bir çox versiyalar, ssenarilər canlanıla bilər. Amma bunu deyə bilərəm ki, düşünürəm ki, ilk fürsətdə mən onu belə deyək, ona qalib gələcəm, onu yaxalayacağım belə deyək. Manuel, primero que nada, felicitarte por tu primer evento principal. Primera pregunta, ¿cómo te sientes con esta carrera que has venido haciendo, llegar hasta este punto? Y segundo, ¿algún mensaje que le quieras dar a toda la raza mexicana que está desde muy lejos apoyándote? First of all, vamos a tener que hacer todo ahora. Sí, sí. First of all, congratulations on your path here and being in this main event and everything that you've done in your career so far. What message do you have to the Mexican people that are going to be watching your fight? İlk öncə, ümumiyyətlə, bu qət etdiyiniz yolla bağlı, yəni ki, sizin qazandığınız hansı mesajı vermək istəyərdiniz? Muy bien, me siento muy bien, muy contento y orgulloso de todo lo que he logrado para llegar ahorita hasta aquí, a una pelea estelar. Me siento muy bien y el mensaje para toda la gente que nos ha estado apoyando, pues de corazón, muchas gracias. Pues es una motivación muy grande cada día, sus mensajes, su apoyo. Gracias, saben que estamos aquí
para ustedes. I'm first and foremost grateful, thankful, very proud of everything that I've been able to accomplish and achieve and being in a main event like this. So we're very happy about it. And also, well, thank you for all the ones that have supported me throughout the way. It's an extra motivation to fight for you. So thank you so much. Hər şeydən əvvəl minnətdarlıq hissini yəni bildirmək istəyirəm. Çox şükür edirəm əldə olunan nailiyyətlərə görə, yəni burada əsas tədbirdə çıxış etdiyimə görə. Buna görə də çox sevinirəm. Həmçinin də o insanlar ki, hansı ki məni dəstəkləyir, onlara çox minnətdaram və sizin üçün, yəni bu dəstəyiniz mənim üçün əlavə bir motivasiyadır. Az önce Meksika halkına mesaj gönderdiniz. Hazırda Azərbaycandasınız və Azərbaycanda ilk dəfə döyüşəcəksiniz. Bəs Bakıda olan azərkeşlərə hansı mesaj vermək istəyərdiniz? So you just sent a message to the people of Mexico. You are now in Azerbaijan and you will fight for the first time in Azerbaijan. So what is the message would be to your fans in Baku? Recién enviaste ahora un mensaje a toda la afición mexicana que está siempre apoyándote. ¿Y qué mensaje tienes a la afición de Bakú, de Azerbaiyán, que es la primera vez que estás acá, estás peleando en un estelar y has visto la afición y cómo son aficionados? O sea, ¿qué mensaje tienes a ellos y la gente de Bakú que te recepcionó? Pues primero que nada son súper aficionados, me encanta la vibra, me encanta la energía que tienen. Llevo aquí como 8 o 10 días en Bakú y la verdad desde el primer día que salí todo me reconocieron, se portaron re bien, no se lo pierdan y pues gracias por esos gran fan que son. First of all, people here are real fans. They're really into it. Love the energy, love the vibe. I've been here for about 8 to 10 days, and no matter where I am, people recognize me. They've been just very good energy. Everybody's great. So thank you, first of all, for everything, and it's amazing. Love the energy that you guys bring to this. Əvvəla bunu deyim ki, buradakı insanlar əsl enerjisini sevdim çox. Mən burada hardasa təxminən 8-10 günə yaxınam və harada olmamdan asılı olmayaraq insanlar məni tanıyır. Onların enerjisi həmişə mənə çox belə deyək yaxşı təsir bağışlayır. Buna görə də onlara xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Əgər Rafael Fiziyevin yerində olsaydınız, Manuel Torresə qarşı hansı döyüş taktikasından istifadə etməkdən çəkinərdiniz? What fight tactic would you hesitate to use against Manuel Torres? Si estuvieras en el lugar de Rafael Fiziev, ¿qué táctica o qué cosa harías o no harías para pelear con el Loco Torres? ¿Qué seguro emplearías y qué tendrías cuidado de hacer? I don't know. No sé. Vamos, entrenaría muy duro. Solo. No, I don't know. I would just basically train really hard. That's what I would do. Bilmirəm. Mən sadəcə düşünürəm ki, çox ciddi şəkildə məşq edərdim. Edəcəyim bunlar olardı, yəni. Torres en son məğlub olduğu Ignacio Bahamondesa keçən il Rafael Fiziev parlaq qələbə qazandı ona qarşı Bakıda. Bəs bu onu Fizievə qarşı çəkindirirmi? Actually, the last opponent that you were defeated by it was Ignacio Bahamondes. And last year, Rafael Fiziev actually won a brilliant, let's say, game against him. So does this somehow affect or scares a little bit against Fiziev? La última vez que perdiste fue contra Nacho Bargamondes y la última vez que estuvimos acá, Rafael peleó contra Ignacio y le fue muy bien. ¿Esto te deja con algún receo de algo o te pone de una manera, o sea, cómo ves el hecho de que lo perdiste y él lo ganó?
Pues no, yo vengo a tratar de noquear a Rafael Fiziev y pues conoces lo que es evolución, pues es lo que tratamos de hacer todos los peleadores cada vez después de una derrota, aprender y cada vez ser mejor, como lo han sido todos, como se ha visto todos. Estamos en el deporte más difícil del mundo, entonces pues yo ahorita vengo a tratar de llevarme esa victoria. No, because I came here to knock out Rafael Fiziev. I think that in this game we all try to get better. We try to evolve. We learn from defeat and try to turn things around. And as you probably have seen, this is the toughest sport in the world. And I've come here to face Rafael Fiziev and come out with the win. Mən bura Rafael Fiziyevi yıxmaq üçün gəlmişəm. Düşünürəm ki, bu oyunda hamımız daha yaxşı olmağa çalışırıq, inkişaf etməyə çalışırıq, hər bir məğlubiyyətimizdən öyrənirik nələrisə və vəziyyəti dəyişməyə çalışırıq. Bura isə, yəqin ki, siz özünüz də görürsünüz ki, bu idman növü dünyanın ən çətin idman növlərindən biridir, yəni növüdür əslində qalsa və mən bura Rafael Fiziyevi üzərində qələbə çalmağa gəlmişəm. Hello. Aydın məsələdir ki, yəni bu gecənin Azərbaycanlı azarkeşlər üçün... sual, last two question please. Aydın məsələdir ki, bu Azərbaycanlı azarkeşlər üçün gecənin əsas döyüşü olacaq və bu baxımdan da Fiziyevin siz hansı zəif tərəflərini görürsünüz və Azərbaycana gəlmək sizin üçün bir əlavə təzyiq, yəni ki, bir rəqibin evinə deyək də, gəlmək sizin üçün əlavə psixoloji təzyiq yaratmır. So you've come here to win over Rafael Fiziev, and so it is clear that here we have the fans from Azerbaijan, and it will be the main event of the evening. In this respect, what weak points do you see in Rafael Fiziev? So this is the first question, and the second question is that you came to an opponent's home. So does it somehow create additional psychological pressure for you? Vienes acá a pelear en la estelar contra Rafael Fiziev en Bakú, Azerbaiyán. O sea, vienes como visitante, él juega de local, la afición está por él. Obviamente van a estar todos al lado de él. Primero de todo, ¿qué debilidades o qué puntos ves en Rafael que puedes tal vez explorar? Y también, ¿crees que va a tener un efecto el hecho de que toda la afición va a estar en contra de ti, en favor de él? Te voy a contestar de la segunda a la primera. Creo que no va a haber ningún efecto, ningún beneficio. Los dos vamos a estar igual adentro de la jaula. Y los puntos que he visto, pues realmente llevo un campamento que ya lo estudiamos, que hemos trabajado para él y pues es lo que van a ver el sábado, a ver quién aplica mejor su estrategia. I'll start with the second answer before the first. The second would be, I don't see an advantage. I don't think it's going to have an effect because both of us are going to be in that octagon, and that's what really matters. And as far as the first one, you will see on Saturday how I explore that through the strategy, and you see the fighter that will be able to put on his game plan into practice on Saturday. Mən ikinci sualdan başlayacağım. Bunu deyim ki, düşünürəm ki, onun təsiri olmayacaq. Çünki əsas məsələ odur ki, bizim hər ikimiz də oktagonda olacağıq və əslində vacib olan elə budur. Birinci məqama gəlincə isə şənbə günü özünüz də görəcəksiniz mənim strategiyam nədir və əsas mən oyun planında, yəni ki, döyüş planımı daha doğrusu praktikada tətbiq etməyə çalışacağım və bunu görəcəksiniz. Hello, Doris. I have a question about new meta rankings. You know, the UFC launched new UFC meta rankings. The meta rankings reward finishes, strengths of competition and activity. Look at your numbers. It feels like the system was made for
fighter like you. Do you agree? El UFC lanzó los rankings de meta en paralelo con los rankings que siempre tuvo este martes. Este ranking prioriza y predomina en este sentido y le da énfasis a, primero de todo, finalizaciones y knockouts, la fuerza de los rivales y los oponentes contra quien peleas, y también la actividad. Me parece que este ranking fue hecho para ti. ¿Crees? Pues no me beneficia, pero no creo. Creo que nos motiva a todos los peleadores a estar más activos y a empezar a aceptar peleas más duras con oponentes que ya tienen más experiencia, que han estado aquí por bastante tiempo. Y de esto se trata, ¿no? Quieres ser el mejor, pelea con los mejores, con los que han demostrado ser los mejores. Y pues creo que está muy bien, la verdad. Creo que está muy bien. I think it doesn't benefit me, I mean, literally, but it just makes fighters be more active, accept more fights, get into tougher fights, face tougher fighters, because that's what it's all about, getting into fighters. And I think just it motivates them to get into bigger and better challenges, and I think it's good. It could be good for me.